DNV Kema isem importanti fil-qasam tal-konsulenza u s-servizzi fl-użu ta' gass bħala sors ta' enerġija. DNV Kema aktar minn 40 sena sservi ta' ċentru ta' għarfien għal bini ta' infrastrutturi li operaw bil-gass u l-użu tal-gass bħala enerġija. DNV Kema kienet l-għażla tal-Partit Laburista għal pjan tal-enerġija tiegħu, kumpanija ta' konsulenza li tintuża wkoll mill-Lena Malta. Fil-fatt il-Partit Laburista qabbat lil DNV Kema biex tagħmel skrutinju u awditjar tal-pjan tal-enerġija tiegħu biex il-familji u n-negozji jibbenefikaw mill-aktar roħs possibbli fil-kontijiet tagħhom b'teknoloġija aktar nadifa għall-ambjent u għas-saħħa. Ma' One News, Thomas Leonard, Senior Consultant ta' DNV Kema, jitkellem dwar ir-rwol tal-kumpanija fil-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista. We were employed by the Labour Party in Malta to look at some options for generating electricity in Malta using gas. Our role was for each of those options to make an estimate of the levelized cost of electricity, which means the cost of generating each kilowatt hour. Wara analiżi li għamlet fuq it-teknoloġija l-ġdida li taħdem bil-gass li għażel il-Partit Laburista l-pjan tiegħu, il-konklużjoni finali min-naħa ta' DNV Kema hija li se jkun hemm roħs sostanzjali fl-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-enerġija fuq kull unit tal-elettriku. Fil-fatt, Thomas Leonard ikkonferma li l-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista se jnaqqas l-ispiża tal-ġenerazzjoni fuq kull unit tal-elettriku minn 18 ċenteżmu tal-euro kif qiegħed issa għal 10 ċenteżmi fuq kull unit. The conclusion of our study was that we have estimated that it is possible to generate power in Malta using gas-fired generation at a cost of a levelized cost of electricity at under 10 euro cents per kilowatt hour, at the same time retaining a return on investment of 8.4%. Tnaqqis fl-ispiża tal-ġenerazzjoni fuq kull unit tal-elettriku jagħmilha possibbli li jkun hemm roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall familji u n-negozji kif qed jipproponi il-Partit Laburista.